Čekajte, idem ja sad. Barem cipele, barem cipele. Za ovu nismo tako složili. I ovo nam je jedna zajednička slika. Ne, prije cipele. Ajde. Može. Ali nagradi. Slušajte, da vas Allah nagradi. Slušajte. Ne znam, nijak, 46. Taman. Daj neko čita profesor posljednik. Ne. Ajde, stvarim se na vam. Ajde. Nije uvijek. Tako. Dragi naši, znajte da cijenim vaš put koji ste uložili u nas. Zato vam se zahvaljujem. Lekcije koje ste nas učili nisu bile samo školske, već i životne. U nastavku vas želimo pisati onako kako smo vas mi doživljavali, gledajući našim očima. Vi ste jedna vesela i duhovita osoba, a u isto vrijeme odgovorna i spremna na ozbiljnost. Dinamičnost, kreativnost, energičnost, pravednost, iskrenost, direktnost su neki od vrlina koje vas krase. Hvala će nam vaša borba za nas i za naš što bolji rezultat. Hvala će nam vaše šale, briga za manje izostanaka, oni česti pozivi roditeljima za mali problem, analiziranje u čemu smo uspjeli, odlasci na razgovor na vašu inicijativu, dobro znači. Dolazak nedelje u internat na vrijeme i još mnogo toga. Molim Allah Đelešanu da nagradi vaš trud na ovom svijetu. Za ovaj se ne sikirajte, jer vas četvrti B, 256. generacija čuva od dola. Evo jedna zajednička slika prije toga. Nadamo se da će vam ostati zapamćeni kod drugom. Nemojte zaplakat, molim. Izdržite. Evo Rahe, čekajte sada. Bujru. Medinu pošavi, rumen ružu sejri obi, njezin miris traži obi za to vašen, zatim čeznem u tom gori. Traži obi za to vašen, zatim čeznem u tom gori. Poslaniče ružo sreće, lijek si srcu pružaš pomoć potrebnome, za to plaćem, zatim čeznem u tom gori. Revdan tvoja džennet vaša, nurom lisa i miluje. Svaku dušu oraduje, zato plačem, zatim čeznem u tom gori. Salavatem donosimo, da se tebi približimo. Šahatom mijemo Muhammede, posla